Kayak diri-diri kayak Mas. Entuk kabeh kayak. Sing ra entuk iki lho, Mas. Karo iki sing ra entuk. Nah iki Mas entuk. Oh, itu aja ditoklek-toklek ngene sampean lho, Lek. Iki Gus entuk ora to, Gus? Endi wakmu endi? Walah ya semaput. Tenggonku ku kejet-kejet Lho jajal iki omonge wah 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 kejet mesti kira. wah nah iku fitnah nak aku ya. Jan Makanya aku terus tang kira. wah ngono anu mes dibakar Pateni sik videone tak kandhani. pas sip suasanane. Lha mameri aku kok iwak rano sing gedhe ya percuma to Gus. Wah wis gak aku. Kaya takut kedalaman we bro pamerine kok ora ono iwak gedhe ya males to. Lucu iki Gus tak rasa-rasake suwe-suwe. Lucu ra kowe? Lucu ra Lek? Wah, jan. Grep kok. Aku sing ora bareng karo padet. I got you in my dream. Time just drags us along. I can't wait to see you. Every moment we're apart feels like stitching up my heart. Can't wait to see you. Traffic lights turning green. Can't slow down this machine. I got you in my dream. Time just drags us along. I can't wait to see you. Every moment we're apart feels like stitching up my heart. Kena neh Lek. Wes. Monteng-monteng iwake. Ah, jan. Iwake monteng-monteng, Lek. Lho, Mas. Jiair, Mas. Lep ngono kan. Penting, Mas. Wah, wis. Sip. Lanjut. Angger panasan ra haup lho klisak-klisi to. Wah, ini sih. Jane haup wetane kok tapi kok terus sauntara wau. Tak tinggal. Oh niki teng mriki nembe kalih. Teng wetan wau pinten wau. Morning sun makes the gloom. Coffee warms in my room. Thoughts of you in full bloom. Time won't pass quick enough. I can't wait to see. Glulek kena neh Lek. Lel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 . Wah, ijone tambah gemuk Lek. Lho. Ijo. Asene udah esen sepot iki Lek. Guyon kok nggih. Wah, lho. Ijo Mas. Jos tenan wis to. Rene Mas. Ngenduk-ngenduk ijone. Selatan masih banyak karena haus untuk kedalaman 1 ros Mas hari ini Mas ya
mudah-mudahan anginnya aja ngawos, semeripit saja. Bias tadi semeripit itu oke, Mas. Sekarang mulai ngawos, mulai anteng, tapi tidak tahu nantinya. Kita tambah kedalaman, Mas. Jadi kedalaman di sini tadi 1 ros, sekarang 1 ros lebih. Ini cenderung agak ngandas, Mas, supaya apa, pelampung enggak terbawa itu angin. Tapi ya kita coba dulu, kalau enggak mau ya tetap kita 1 ros lagi. Not today. Oh, jair ya anak le, ora wadrak le. Lu le. Morning sun Nah, akhirnya Mas, ambles berkali-kali lu Mas, dia. thoughts of you in photos Jos. won't pass. Apart. Kenal lagi. Woi, woi, ijo lek naik lek le. Awas ijo tenan iki. Wah, zat. Ucul. Aja nyemplung hati-hati, Juk. Ya, kesekok. Time just drags us along. I can't wait to see you. Saumahe. We're apart. 1, 2, 3, 4 meleset iki jiro lho meleset 4 Mas. Iki sebelah arah Ngasinan wis koyone wis udan ya Luk ya, udah hujan itu Mas. Mungkin daerah Salatiga Mas. Tapi ini teman-teman di sini masih banyak itu yang nyobok juga baru datang atau minggir itu enggak tahu. Oh, pindah arah sini Mas, tadi di sana pojokan sana Mas. Yes. Iwak apa nang? Untuk hari ini kita cukupkan dulu Mas. Ini kita mau perjalanan pulang. Sekali lagi nih Mas. Nah ini Mas. Nggak ada satu betis Mas. Ini kacelape, terus orang belet Mas. Jadi tanggul ini sudah keras. Cuman ketika hujan air naik ya tanggul tambah kaclapnya. Enak Mas. Ya asal hati-hati ya Mas ya, licin soalnya. Untuk kanan kirinya udah enak, ndak bingung lagi, udah ada peralon air nih Mas, peralon besar, jadi udah jadi pembatas kanan kiri. Udah mulai gerimis kayaknya Mas. Master nyeblok tuh Master, orang nyeblok ya ter ya. Iki cuman kaclap tuh. Cuman jeguran sidik Mas. Entok lumayan ya ter ya. Karo entok kesel. Enggak apa-apa Mas. Itulah seninya mancing. Nah, itu masih banyak kawan-kawan kita. Itu yang di sebelah sana itu. Sebelah selatan itu juga masih banyak Mas. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support dengan cara like ataupun subscribe. Untuk yang sudah selalu support terima kasih, mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas sebagai balasan oleh Tuhan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time, bye bye. Nih itu Mas.
Itu bawa kotak ikan sepertinya mas, entah beranjang atau apa itu mas.